الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awi na sinagi mga palanggungan sing kami hatiranan insyaallah subhanahu wa ta'ala langkumun na to in dua maudu na to amin lima bay waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya makahampit yung mga katautay munghuran na to laung ta sampai hagwa hula insyaallah subhanahu wa ta'ala amunain makruhatus saum amunain pagpuasa piagmari sinsara dunhaon na sabutta laung niya in pagpuasa amuin parkala doon haon ikakangi sin ini pagpuasa sing kita na misan pa in kaaunan niya in asalan niya bukon siya makangi karena aun dahing hamang hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nang daaki kato hipapahinang in hinang yaon sa sumagawa piag malaingkan niya in pagpuasa. Abay ta niya, laung niya, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq indal wudu. Ati niya in pag amuin ini pamaymugmug, amuin laung ta ini bang mapaamhon biya mga pusputun ta ikaagi-agi ta magpalano silom sin simud tayaon damikian impaghanggit sin tubig palom sin ilong bang kita magwudu nasabot ta ha pangadyan na kauna may ta sabab in labi-labi na in ilong tayaon yan biyeta sinambuok laung ta ini si Umar ibn Abdulaziz, baita niya, in ilong long niya, paghula-hulaan sin ini syaitan. Doon na yan. Nabang siya amoy in, inihanggiton mo in, tuwig madtupalom sin ilong mo yaon, hawak to kaw mag-wudu, pag sunga mo pagwa, atin niya, maigin lumi niya ng halawm sambil sin, siya yag tumakagwa dahil halaw man sin ilong si mano siya. Sabab na in ilong kuno ini, paghula-hulaan sin syaitan, bang siya wala doon, mariisab siya tumapo ha, ini abakatarapit palawa. Supaya doon haon, amin katungguan niya marayaw in, bigi jantong sin anak kapo Adam, hakasakasan. Amo yan. Nah, biyata doon na ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinshaq illa an takuna saima. Laung niya pa puspusan niyo in kaagi-agi niyo mag inihanggit sin tubig palawon sin ilong niyo ha ini waktu sin magwudu kamu buat malaingkan bang kamu isab puasa. At inipiyag malaingkan doon bang kita puasa na ayaw kita magpa ini kusog tuod sin paghanggit ta sabab aun doon naon pag ini ayaran ta adakala makalando to di sa in paghanggit to sambil maka inom kita sin tubig amuin sumud dahing halam sin ilong tayaon. Amot tulong tain paghalian. Na inilaw niya piagmari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tungod pa amoy in paghanggit sin ilong doon khasyata an yasila ila jawfihi syai'un minal ma. Sabab lang niya amoy in pagayad pagtangkis adakala sumampay lang niya in tubig hanggit mo palam sin ilong mo doon han palam sin gaunggang mo dahil nga mga amin ini tuwig hiyanggit mo yan to. Nayad tulong niya hika laraksin pagpuasa sing kita.
Amo tim panagnaan long ta piyag mari sinsara. Ikaruan niya al-qublatu. Yung pagyanon kublay ni amuin pagsiyumbihan sin ini dua magtiaon usog na ka insimyum ataw babae na ini nilong ta biyeta doon haon ang bang impagsiyum ini iban sahawat na ininilong niya mahinang sabab makuyod dahing ha pakaradyaan hinang nito in hikalaraksin pagpuasa karna apabila aun gumawa doon ha usog ini atawa babae madtubihan. Amo tim pagyanon atawa adakalalong niya inyaon na ini sumampay pa amin maunhan tara nila impag ini sud kakat hawak tusin bulan Ramadan ampay mabugat doon haon parkala bang jumato imbihad to na sa sila magkiparat. Na ampay pagkiparat doon ay ni biyay takato muna magmahar di kahambok ipon bangyad turi kakausan labi-labi na hadyaman na to iniway na ipon na subay kaw lang ta magpuasa 2 bulan amuin manuituyan in katloan adlaw wayroon guta niya. Nabang mo turi kakausan na magpakaon kao kanuman miskin. Amo tuin kiparat siyabot kato sin sara sin akamata. Amo to mga katote manguran hakam Islam. Sabi ito subay ayaran ini lamod yadto rin ha mga tangkaan sin kita in tungod paparkala pagsiyum yadto. In hikato niya longta idamatun nadar bisahwatin ila zawja. Amoy in atud ini pangdungdung sin bana bihan paasawa niya ubos sumud doon hahonin napso niya hawak to sin pagpuasa, hawak to sin puasa, laung ta hawak to Ramadan, na adakala inyaon mahinang sabab damikyan, mabiya sinamuin ini umbul dua na sabot tayad to. Damikyan inyaon hikalarak sin pag ini sanlalta hawak to sin Ramadan. Damikyan in hikaupatlong niya, al-fikru fi sya'nil jima'. Amuin ini nang mimikilan bihan doon ha pakaradyaan sin pag ini sud kakat sin dua magtiaon. Amo timbya sumud palom sin pangannal niya. In siya ha, ini namumua sa hawak tuyaon sa sumagawa amad tuin pipikil niya tiya tali niya na ada kala in parkala yag tumahinang sababsin hika larak sin puasa niya. Amad to mga katawtan manguran hakama Islam. Damit yan, doon haon hikalima, al-lamsu bil yaddi lil mar'ati aw mubasharatuha bil jasad. Ini sumuno lang niya roon, hikaunom, hikalima, amuin maguling-ngulin bihan in lima niya. Mananaw ha, ini hambok babae, at awalong ta amuin gumulgol ha amuin babae. Yaon, labi luwa na tuod imaksud niya yadto amuin, biya mga iwan sa hawat niya, naroon hayan malarakin pagpuasa niya. Amod timpiag mari damikyan sin sara. Doon haon, ini sumuno lang niya, ad-zawq, awi ta'am. Amuin magkinam sin pagkaon, magtugna bihan. Labi-labi na to, di mga kababaihan, amuin asal, hinang nila magluto, na doon haon, suwayad tuhalian, in tungod pa amin magkinam sin pagkaon. Ang kanna, langta na, mga magluluto yan, na amin biyaksa na yan magluto, nariway na sa pagkinam nila. Kaya ingatan nila na bang unin lamod nila,
iban biya natatanto nila bang biya di ininlanab sim pagkauntiog na nila. Bihan yan. Namo yad tulong tain dahil ha mga makakangi damikyan atau piagmari sinsara ini di papahinang kato. In ikawalo niya, al-madmadatu li ghairi wudu'in aw hajatin tad'u ilayha. Ini amuin mamay mugmug bihan habukon siya pag air bihan atawa aun long takakunhan suway siya mamay mugmug doon haon na inyaon papahalian kato di hipapahinang karena inyaon katan mahinang sabab long talumaton madto pa amuin hikalupasin pag puasa. Amod to mga katotay manghuran haagam Islam. In sumuno kaniya amunin pagyanon al-hijama. Awil qasdu khasyata ad-da'fi al-muaddi ila iftar lima fi dhalika mina at-tagrir bis-sawm. Long tabi si mga unuyaon. Al-hijama. Hijama ini amuin daing ha mga tibayhuan sin biya mga paghinangon sin mga Arab bihan aun waktu biya luparagbos pag-ubat nila ha ginhawabaran nila aun doon haon biya mga mabaya sila bang biya lumamain pamaranan nila aun waktu inyaon maghijama sila. Pag yanon hijama ini amuin kawaon in dugo mangi jasad sing kita. Dugo mangi, pag ganun dugo mangi yan, nakabutang haut sin pais iwan sin unod. Na inini, in hinangon dunhan, papalian in pais yaon, sa kira-kira in pagpali kaniya, amoy in pag ini, kuan mo mantubihan, pagtawas mo, amo hindi siya gumawa bang siya ri da pugaon. Bihaturi siya gumawa indugo bang siya ri da ini pugaon bihan sa ta limini kisab doon gumawain dugo. Sa di na siya lang ta gumawa amin umandod bihan. Na in paghinangon doon na ini bang mga sumakitin o bihan nariha pukay ini ha ini taykod sin ini tay nga ini bihan aun waktu kawaan dain doon dugo iban dain diha tungod sin apipingan tay ini damikyan kawaan dain doon dugo na in mga ini bakas takya sulayan in mga pakaradyaan ini sin mga nakaunayad turito ha hula Arab amo hindi na long ta akon kasandalan in sakit o doon hayan na nagpahijama kami hawak tuyad to na imbunal niya biya matarang isa bimbya dayaw niya sabab ubos sadya kaw biya mga inihijamahan niya on biya saroon doon malawain sakit sin umubihan bang amin papalian madtubihan o makitok kita bang amin tangna pa kita biya luparagbos papalian bihan bagong-bangungan na ay namin ini buhok tayon ikan pag-usang pamadto papalian ini tabason sin gilit yaon sumakawa impagulin kaniya amin insulab yaon misan siya lang tapakusugon niya in pagpapali madto di da siya lumawm giyakanta nila bihan napaus pali-pali mataod madto bihan napag-us ito ang panila hangguton bihan sin simud nila butangan simbi baso madto taka simud yaon hangguton pag-ubos ang palapaton nila dahil di paghangutan nila halam sin simud nila sin inibiyat chewing gum yaon na ubos yadto pag-ig sin simud nila manoy tuyan na maghanggot isa-isain amin biya panyap nila yadto naon wakto baso yan mahipo sin amin dugo takaram muray day mahinang na siya apol bihani namin in dugo gumawa dahil ha uno yaon dahil ha umuyaon na imbunal niya
Bangyad to amin hangguton na. Kana naman mo to, biya simbyo sukan ni baran mo yon sinais. Bihanin biya dayaw parasahan. Amot tulong ta inamuin dahing ha mga ini siyabot naon. Na ini lang niya tungod parkala ni ang waktu na duma isab siya pa amuin sabab sin kapag ini buka sin kitabihan asobyad tupyag mariin tungod paparkala paghijama bang isab siya dakala makalando bihan in pakaradyaan yaon at ini maksudo na ini pagayad kato hasupaya in yaon lang ta kaaniban amo hindi makakangi sinamuin pag-ibadat ta. Amod to mga katawtay manghuran hakama Islam. Amod tinlong niya dahing ha mga piyagmari sinsara. In sumunod doon hayang namin makabatal. Long tembunal niya indua ini nagsusud siya in mga nasabot ta ini katantan dunhan. In makabatal hapuasa long ta amin bang siya sumud in amin ini basa palomsin unutay ni palomsin gaunggang tay ni labay reng ha ilong biya lang niya sin amuin hanggiton mo madto pagubos makalando makasud palomsin gaunggang mo atawa labay reng ha mata atawa labay reng ha tainga intay nga amin tuan madtubihan sin tubig na amo yaon damit yan da isab, labay ring ha ini buli, iban labay ring ha ini unahan sin babaibihan, sumakawa aon siya, pakayon panyap hipagpasud kaniya. Sin amin tubig yadto, bangdeng siya ha buli, iban sin amin ha unahan sin ini babaibihan. Hati niya, aurat ba sin babai? Biyan. Hati niya, kalhok nga. Biya lang niya sa pantun amuin, pagbutangan ini, pagbutangan siya jawom, sinipag-injeksyon niya on. Ingan niya hanggalis, amin lang niya, sirin. Hati niya inyaon, amuin, pag-ubos yan to ang pamupuwaon dahil di hitod sin bakul lima mo yaon, namang sutin, tubig yan to sumudmat, pantupalom sin, buli bihan, atawa madto pa amin gaunggang sin babae. Amo adtulong ta na inyad to makabatal sin puasa inbihayad to aturan niya. Hati niya labay ring ha ilong, labay ring ha mata, labay ring ha tainga, iwan sin buli long ta, iwan sin gaunggang sin babae. Inyaon katantan, pagtawakon siya yaon, amo na in gaunggang lang ta, nasabot yaon katantan, bang in uno-uno na basa, makasud, biya sa pantuntubig lang ta, makasud, madto palawon sin, ini lumabay ring haamin lima ang gauta nasabot ini, inya to makabatal sin pagpuasa. Damikyan, uno-uno na lang niya, ini sumampay madto pagaunggang, haamuin nakalanduin pag may mugmug bihan iban sin pag istinsyak amuin paghanggit sin tubig doon hawak to sin pag iniwudo iban maruga ingdeng ha pagwudo bang siya nakalando doon hayan makabatal sin pagpuasa. Ini katunya hurujul mani bimudawamatin nazar au idamatil fikir au qublatin au mubasharatin. In ikatu ini nasabot ta ini roon haamuin piagmari long talimabay pangadyan ito long niya uno-uno na. Ini sabab doon haon gumuhain mani daing ha ini usog pasal lang niya sinamuin ini tutog in lang ta pangdungdung niya
bihad tungod pa amin babae atawa asawa niya bihad atawa yaon tutog damikyan in pikilan niya haparkala sin pagjima at niya pag sud kakat sinusog iban babae iwan sin pagsiyom atawa pag gulgul inyaon katantan makalarak sin pagpuasa dunhan natin niya mabatalin ini puasa niya. In hikaupat niya ro na ini nasabot amon long ta tuoron magsuka. Atin niya dunhaon bukon siya amuin biya mga parkala sa suk biya sa panton impagtawag kanya long ni tuoron magsuka-suka. Bihan sabab impagsuka ini manjaritayan puun, manjaritayan amuin di pajatuhon. Habihad to. Nasa sumagawa bang inyaon aunday ha mga ini waktu bihan maka suka kawa pagubos tuuron mo bi mga amin mag uniyaon mag-ubo makalando yaon aunian waktu ini kita sampai makasuka kita habihat timbutang niya. Nain ini Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man istaqa'a amdan fal yaqdi isiu-siulong niya in nakasuka tiuod niya na subay siya magkada amot biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hikalima niya al-aklu awi syurb awil wat'u fi halil ikrahi ala dalik. Laong niya, amuin pagkaon, iban pag-inom, iban pag-suok sin, usog iban babae, ha waktu amuin, kahalan lang ta, piyang lalangan. Bihan yan. Hati niya, ipagpiag mari sin sara, subay siya tinggalan, da sumagawa, tiuod niya yadtuhinang, inyadto batal ini puasa niya na subay siya magkada habihad tuwing kahalan. In hikaunom niya, bang siya kimaon at tawaminum, in angan-angan niya, hati niya hunahuna niya, aon pa siya dum, hati niya dum pa, pag-ubo siya untimarang kaniya, tuy gimwa na inpajar, na batal in puasa niya yadto. At niya yadto mabista, subay siya magkada. Na ini nasabot ta kaming pangadji talima ba yadto, sin aon maghinang mga nakauna yadto, way isa ba ko nakasakop sa sumakawa matao din magsuy-suy, laong niya in pagpuasa nila, bang sila makawati adlaw na taktakon nila in kulambo bihan. Ubos kumaon sila magsahol dito halom sin kulambo sin amuin ini adlaw na bihat. Nainya turi naman jari sabab muna batal nain pagpuasa nila hawak tuyad to sabab pangadji ta nakalabay to subay muna makapagniat kausin way pagimuguain pajar. Bihan yan. Amad tuin ini pengajian 5 bailong ta. Demikian isiu-siulong niya in nakakaon, nakainom. In hunahuna niya ini sud na induman. Pag-ubos yaon, timarlang kaniya sa kaliadlaw patuwi. Demikian inyad to, di yad to manjari sara sin agamata Islam. In sumuno kaniya, nakakaon sarta nakainom, kaya lupahan niya, pag-ubos, doon haon, hawak to nagkakaon na siya, wala niya pahyundong, amuin hunahuna niya, in pag inihundong yaon, bukon siya wajib, na doon haon batal na in pagpuasa niya, hawak to. Ay maana niya,
bangkaw nakakaon, nakainom, pag-ubos siya tukya tumtuman mo sin inikaw puasa, saroon doon, hunhyundong mo na inyad turi yad tuhi kalarak sin pagpuasa, sabab inyan biyta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya laung niya nabihad to kaya lupahan niya siya halaung puasa, ampan niya tinggalan na pagkaon niya to atin niya himundong na siya sa roon doon, na laung niya siya yadto piya kaon siya iban piya inom siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay hipapatoy kaniya pag sandal niya hati niya pagpuasa niya. Amo turi yadto hikamulasin pagpuasa. Sumakawa bang siya amoy nakatumtum na siya sin siya puasa pag-ubos wala pa siya himundong, nanuituyan siya pag-ubos doon haunlong niya ini pangadnal niya paghundong sin pagkaon niya tubukon siya wajib na inyan katan nalarak pagpuasa niya. Sumuno long niya, uno-uno na, amuin si Mampay, palawm sing gaunggang, sin siyo-siyo nabihan, bukon siya kakaon, iban bukon siya iinumun, sumakawa labay siya ring hasimngod, biya lang niya sin amuin makatun sin jauhara. At iniriya sa pantun makatun mga singsing yaon. At tawa uno-uno na, biya mga basi atau mga pisita yaon makatun. At tawa mga tanod. Inyad to katantan na inyad tulong niya, biya ita sin Ibnu Abbas radiyallahu anhu makal, as-sawmu lima dakhala walaysa lima kharaj. Pagpuasa dunhaan pag iyanon uno-uno na imbis tahon kato amuin simungod bukon amuin gimunga. Hati niya simungod yadto biya sin nakatun siya sin uno-uno na bukon siya iinumun bukon siya kakaon sa sumakawa nakatun siya biya sa pantunlong niya bulawan pakayan bihan at tawalong tebutang ta mga pisita yaon nakatun siya na inyad to mabatal puasa niya. Amo yan mga katawtay manghuran hakama Islam. Na intungod paparkala amin pagguwa lang niya sinyaon habiyayta sin Ibnu Abbas pagpuasa doon haamuyin simungod palawm sing gaunggang bukon amin gimunga dahil halawm sin gaunggang. Amo tuin baita niya. Sabi lang niya, as-sawmu yupsidu bima yadkhulu fil jawb. Puasa, malarak siya, bang uno-uno na simud palawm sing gaunggang. La bima yakhruju kaddami wal qay. Bukon lang niya, biya sin amin gumawa siya, biya sa pantun sin dugo, iban sin suka. Amad to. Na, sumuno lang niya dunhan ar-riddatu alal Islam ada ilay. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, liqawlihi ta'ala, wala in asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Biyata sin Quran mahamul liya, bangkaw lang niya, isiyo-siyo na, nakapagsirit na mapakpak na ingkatan pahala sin amal mo, sarta ikaw makasud na halikusan sin mga sila amin lugi. Amod tuin biyay takato long ta hikabatal sin pagpuasa. Manjari, aun pa nakapin di biyay takato taniyo long ta makatan sin makabatal ha pagpuasa, katan niya to kumangi na pagpuasa hati niya, di na mabista puasa, pagkari mabista magpuasa, subay kita kada. Hati niya kanti antain niya to. Sumakawa, indua na kapinini, laung ta na subay pa siya magkiparat. Subay siya magkiparat.
At inay nasabot ta rin kain na yan tukatan makabatal na pagpuasa, inyad tuwayroon kiparat niya. Amura indua sumung sabuton ta ini inaon kiparat niya. Kaisa niya, al-jima'ul amadu min ghairi ikrah. Amo na lang niya in pagsuok sinusog iban babae, tiuod nila yaon, haamin bukon labay ring haamin ini paglukos. Bihan, hati niya tahanan na hinang nila. Bihan. Hadis baita sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, halaktu ya Rasulullah. Qala, ma ahlakat. Baita sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di matong lang nin hambuk usog maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may tain aginiya lang niya na julja na nakoy nilang na ya Rasulullah. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno in nakajulja na kay mo. Si mambong inusog yaon lang niya waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Lang niya ya Rasulullah nakasuok ako ha asawa ko ha bulan Ramadan. Waqal hal tajidu ma ta'tiqu rakabatan? Aon lang niya kabaakan mo hipag mahardi ka ipon? Kala la. In ari sinusugyaon, way lang niya, ya Rasulullah. Si mambong nagbalik in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ari niya, pahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Uno lang niya, makakaos kaw mamua sa 2 bulan, wayroon guta niya, hati niya 2 bulan, ini kanumanadlaw, wayroon guta niya. Kalala, inagi sinusugyaon, di lang niya, ya Rasulullah. Kal, pahal tajidu, ma tut'imu 60 miskina. Uno lang niya, makakaos ka magpakaon ka numan miskin. Si mambong na isa binusugyaon, lang niya, kalala, thumma jalas. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'arqin fihi tamrun. Faqala, khud tasaddaq bihada. Pagdatong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakabing naman kaniya, nagdara na lang niya, arq, pagtawa kung doon haon, ini bangkato luluunan, sinamin diara niya, pagluluunan tamar. Ingan niya lang ni sin arq yaon, at zambil. Hati niya pagluluunan, mangbiya di kato, makajari mga tampipi, tambusa, ambong, at ano na pagluluunan. Bihad to, nagdara na lang niya, sarta, lang niya roon haon, ini, pagsarakkahan na inilang naman to. Na, inyan matarang kato, tanihusin pagsarakkahan, amo na yung mga tao barhajat, amo na yung mga tao miskin, pakir, amo yan, sila intag suko kaniya, bukon dayahan yung pagsarakkahan. Na, bago mo siyaon langsin, tao yaon, pahal ala afkara minna, uno lang niya, aun kabaakan biya mga naka-miskin pa rin kamo ini, hati niya, aun pabaha, nakalando in kabarhajat din kamo ini, wawallahi ma bayna labatayha ahlu baytin ahwaja ilayna minna. Law niya, ya Rasulullah, imbunal niya, wayroon sa ini kabaakan, biya maka nakababa para sing kahalan na mo ini hatungod paghula-hula. At ini hatungod kabarhajat, kami na iniin, biya mga way tuod. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizah. Doon haon kaya tawain Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nang niya gimuain, ini ipon niya wihan. Ubos inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhab fa'athimhu ahlak. Kadto na kaulong niya, napakauna na yung mga ini ahli mo. At niya inloon sin jambil yaon, sin tampipi atawa tambusa atawa ambong yaon, diarasin Rasul maun kaniya, pagka
insya wayroon long ta nakababain kabarhajat din kaniya doon haon long niya ini daha naman to pa ahli mo pakauna na sila sinyan nalaw niya inloon sin ini luluonan niya tubiyay ta doon haon ding hatamar kana 15 sa'an. Bangbiya kato hangpo tag 5 kakantang in taod sin diuhal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maun pa ini tauyaon. Hati niya bang ibutang tarikato kiparat na bihayad to in taod niya sabab amo ating kerhil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatauyad to hangpo tag 5 kakantang daing ha tamar. Amo ito mga katawtay manguran ha agama Islam. Inhi karwa niya amin aon kiparat niya amo nalong na in al-aklu wa asyurbu bila udrin mubih. Amin makakaon iban makainom hawayron udur jiyari. Amo tulong ta. Hati niya inya to katantan bang niya tiuod kimaon naka atawa minum naka bulan Ramadan na inya to nabatal nain pagpuasa niya sarta aun pakiparat niya roonhan biyay ta sin Abu Hanifah iwan sin Imam Malik rahimahumullah iwan sin dalil nila karwarwa law niya anna rajulan aftara fi Ramadana fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira amin dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam papagkiparaton inamin tauyaon atinya tiud niya kimaon tiud niya minum amad tuin dalil sin dua imam Abu Hanifah iwan sin Imam Malik hadis biyaita sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal aftartu yawman fi Ramadan muta'ammidan. Inagi sinusugyaon ya Rasulullah nakabuka ako law niya hang kaadlaw ha bulan Ramadan tiud ko. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tiq raqabatan aw sum shahrayn mutatabi'ain aw at'im 60 miskina. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag mahardi ka kau ipon atawa pamuasa kau 2 bulan wayroon siya bugto atawa magpakaon kau ka numan miskin amoy ni in kiparat sin 2 na sabot amoy pagsuok sin 2 magtiaon inhikarwa niya amin makakaon atawa makainom haway roon long taudur dakula sarta jiyari sinsara sinagama Islam na inyad to aw niyad to long takiparat indua na sabot in nakaon nakatan na sabot tadto way roon kiparat niya sa inyad to katan magkaba siya sin amoy in nalupas dahing hapagpuasa niya. Amo at mga katawtay manguran ha agama Islam wallahu alam bisawab na amurad to yung mga pangadyan sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala gumanap kita niyo harwaing waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga pangadyan masi long taamon iuurol na to ini na insyaallah subhanahu wa ta'ala papagbarakatun kato tanin waktu na to mangumbay da ko kaniyo waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.